kaZuma ngisuka endaweni yaseMsinga eMachuneni ensuka ke isigodi umhlathi unxamalala mayelana nenkulumo noma mayelana nento engiyibukile umama ka mina bengimbiza ngohlophe noma uMahlabe Kufeni igama ledlozi lakhe ngabona ngumuntu engathi angiphilanga ekhanda andiyangihlukumeza kakhulu into akayikhuluma le esithini la shonela khona lo mfana wami sekubekwe indwangu ezangoma ayibekwa ngayimo umntana wami ngimgidisile wabuye ekhaya angimkolodi ugobela hlabisile ngambhadala inkomo yakhe ngenza yonke into abangitsheli mina ukuthi ngizobeka ibhayi sekabeke indwangu ezangoma la ashonele khona lishuthini lo bhayi angazi one babunsele ibhayi angilazi elalise emontweni 2 ukuyobheka ievidence emontweni mina ngifice kukhona icarpet yemonto la ibekwe ewindi ibekwe leli windi leli ekade elifile leli lathi sihlalela ngakhona ulokhuzana udriver lela lihlelo udriver inhlamvu mabesho bathi ingene phezulu drive into engiyibonayo ku driver uthintekela isteam ngendlela engibuka ngayo isteam senhlamvu la kwa left ugcwele amazipho umfana lo udriver into eyokuqala usisi akazi ukuthi ingane yakhe yadubulekapi dubulekela right la njengephoyisa mhlambe ne Sanibonani babukeli bethu emakhaya igama lami ke mina ngokwazi ngokansele ngiphophazile kahle mahlathi amnyama nginibingelela lapha sikune podcast lapho khona suke sixoxa nje izinto ezahlukahlukene nenkinga ezahlukahlukene ezibhekene nathi singabantu abamnyama base South Africa nokunye ke nje okuningi esiye sikhale ngakho esithi mhlambe kusihlukumeza umoya noma kusilimaza ngokumphefumulo noma ke lapha emakhaya sisuka khona ngokuhlukumezeka ngabe ke izifo eziphethe inhliziyo izifo eziphethe umzimba nokunye ke mhlambe okuyizilwane okusuke kuthunyelwa abantu namhlanje angihambi ngedwa ngihamba nobaba uMsholozi unxamalala ngizothanda ukuthi kube yimina omchaza ngaphambi kuba yini ezichaze ukwenzela ukuthi umbukeli ezoshesha aqonde ukuthi udaba esihlangane ngalo namhlanje lungani ngoba bayibona insizwe ukuthi ayibukeke iphila ayinalutho nje kanti sibe nabantu ufica ukuthi umbone emehlweni ukuthi umuntu ubhekele nosizi ubaba uMsholozi lapha eceleni kwami usebenzele emzimhlophe ugobela noma wayegobela wensizwa engisengelikhohliwe igama ubani kambe ubayanda okwakufika uma wakhe ezokhuluma udaba lokuthi lensizwa yadlula emhlabeni ihamba nabangani bayo yadlula ngokudutshulwa iqiniso lagcina lingatholakalanga ke ngokushona kaBayanda ngokuba abangani bakhe abalikhuluma ngeqiniso lonke ngokucabanga kwakhe uma ukuthi abangani bakhe abalikhuluma ngeqiniso ngokuba inhlamvu yamdubula yengenze sense nokuthi kubuya ngazuthi eqhamuka ngaphakathi emotweni kanti bathi abangani inhlamvu eqhamuka ngaphandle wadutshulwa umuntu engaphandle kanti kubuya ngazuthi inhlamvu engaphakathi emotweni kanti okunye okwaveza uma ukuthi lapha emotweni bemthatha uBayanda wayehleli ngemumva kunentombazane eyihleli ngaphambili okwakungazuthi intombi kamshayeli okwawu driver ngaleso sikhathi leso kodwa ukushona kwakhe uBayanda kutholakala ukuthi wayesehleli ngaphambili osukwini lonke noma enkulumeni kaMama eyikhuluma mayechaza ngokudlula kaBanda ngalolu suku ukuthi wakwaba nendlela eyibheke emzimhlophe ngokuba wayithwasa khona weshuthi esenobudlelwano philayo noma nobudlelwano obukhona nogobela noma esephuthulile shuthi ngalolu suku ngazuthi kwaba khona ukuvakasha kwaba khona emzimhlophe kungani ke laselingena ke igama laGobela igama laGobela langena ukuthi emveni kokushona kaBayanda la eshonele khona kwabe sekugaxwe ibhayi mangaphosisa okuyinkulumo esoyingena mhlawumbe ayichaze naye uMsholozi ukuthi kwakungani okwasekugaxwe ibhayi la ekushonele khona ingane yakhe ngakusasa iwindi emotweni la bese lisebafana sebelifixile noma sebelilungisile okukholelwa ukuthi la kwangena khona inhlamvu okuphinde futhi ukuthinta uMsholozi ngalenkulumo le enza ukuthi azagcina afikele ekhaya ukuthi uma kaBayanda ngosuku kushona umfana wakhe wafika esibedlela wamfica umfana ekwi-stretch noma esemoshali kulindwe amaphoyisa azobhala istatement noma azokwenza forensic angazi ukuthi ayenzeni amaphoyisa kodwa nje ayebhale lelo noma enza
abantu abaziyo bazoyichaza kahle kodwa nje umuntu mayishonile kuye kufika abantu beforensic mase bebhala yonke imininingwane egcina ibhala ne-cause of death nazo zonke lezi zinto lezi abasuke beyibhala kodwa kwakulinda baphoyisa ngalo suku kwakusebusuku ke wabe sethu ugobela ngokukamama khuleka ungahamba mama mina ngizosala nomfana ngimbheke azothi mayesefika amaphoyisa konke mayisekwenzile imina ngizobe ngikhona ngigadile wahamba nangampela umama okwammangaza ukuthi ekseni mayivuka sebe emotionally wathi akamtholanga bahamba esibhedlela bathi esibhedlela nomfana uhanjiswe emotionally waphindela esibhedlela wabe semthola ke futhi emotionally memthola emotionally wamthola leli phepha noma le information kwakumele ibhalwe amaphoyisa ishoda noma ingaphelele so okuningi ke engakunaka kubabukeli bethu emakhaya ukuthi kuma comments okuyinkulumo engangayinaka ngasayixoxa nomama no baba uMsholozi masikhuluma naye izolo ucukeni ngimtshelile okuyinkulumo engangayinaka ngomama ukuthi kuma comments ngabona ukuthi kune implementation eningi noma kunenkulumo eningi ethinta uMsholozi okwagcina kwenza kubantu kuma comment belokhu bethi ugobela ngathi khona akakwaziyo ngazi ukuthi khona into yaziwa uMsholozi mhlawumbe kungenzeka ukuthi waganga ngale ngane akekho kobethi uMsholozi ngoba bebengamazi ngesibongo nathi sesiniqhakane simazi namhlanje bebembiza ngogobela ukuthi ugobela ngathi khona okumaziyo okugcina kumhlupha kuMsholozi wenza indlela ongithitha ngicathi una 2 weeks noma uneviki engithinta ngingabuyeli kuyena ama voice note wakhe ngingawalaleli ngithe uma ngiwalalela izolo ngibese ngibona ukuthi kubalekile ukuthi ngimuphi ithuba lokuthi sixoxe ngenxa zokuthi ubezwakala futhi umuntu ukuthi noma engalwi nami kodwa umoya wakhe ubuhluthukile so Msholozi ngiyaxolisa ukuthi ngenze introduction ende kanje bengenza ukuthi umbukeli abe ne clear picture ne clear understanding ukuthi ubani kungani ulapha la ekhaya ngizocela ubungelela ababukele emakhaya masu uyichaza wena ke manje ngendlela yakho ngaphekwa le introduction lesengenzile sanibonani babukele emakhaya okhulumayo ngumzokhanyawo ngakazuma ngisuka endaweni yasemsinge emachuneni ensuka ke isigodi umhlathu nqamalala mayelana nenkulumo noma mayelana nento engiyibukile umama ka mina bengimbiza ngohlophe noma uMahlabe kufeni igama ledlozi lakhe ngabona ngumuntu engathi angiphilanga ekhanda andiyangihlukumeza kakhulu into akayikhuluma ngizoqala ngingeneke babuntsele enkulumeni akayikhuluma noma ethinta mina noma ethinta abafana angeke ngize ngiyiphawule noma ngiyifakaze kodwa ngizokhuluma mina eqondene nami umfana ufikile wathwasa angeke lengilanda ukuthi uthwase kanjani noma uthwase bebangaki uthwasile yena ufike egula kakhulu umuntu impela wayegula impela ngempela engakwazi ngisho ukuyifunza ngamelapha ke wazi wasinda umfana kwaze kwashaya isikhathi sokuthi uyaphothula waphothula wahanjiswa kubo maye ehanjiswa kubo wahlala futhi ngiyacabanga ukuthi unyaka noma 2 years uhlalile bewumuntu ekade engikhonze kakhulu ngizokubeka nje lokho ukuthi ngalimala kakhulu ngalo yamfana kakhulu futhi lokho ekade singikuzwa sekushiwo umama wakhe kuphinde kwangivusela izilonda ngoba lo yamfana lo yana ube ngikhonze kakhulu ngangokuthi uma ngithi hlophe ngicela ukugijima uzela ngoba ngumuntu osebenza ngabantu uthola ukuthi umsebenzi usuyangixaka uyena umuntu ekade ngisheshe ngimthole ngoba bekade samisiwe noma esaphelele umsebenzi bekade shiya konke kade kwenza ezekunina right ke kuze kushaye ke leli ilanga noma idate ngingasayilokho unyaka ngingasawukhumbuli kahle niyongixolela kodwa nje kwakuyizi 16 mina ngisuka nge15 kade ngibuye ukuyokwelapha mase ngizofika endlini ngiseteksini uyafona awumakhosi baba yebo kunjani siyaphila ubaba ukuphi ngiseteksini njenga ngiseteksini njena ngizocela baba ukuthi nina bafowethu ningivakashele kusasa nge16 usho yena bese ngithi mina ngeke hlophe ngisuka kuyosebenza kuna 2 days angilalanga ingani wena ngoba uwedwa thina sibaningi ngapha uze ngapha ethi hayi khuleka baba ke mawusho kanjalo ngizofika ngikhathele vele ngifike endlini ngilale ngivuke ekseni ngicabanga ukuthi lo mfana ubekade the uza ngapha ngifunakala nami ke ngenze kube kuhle mase ngithumele oyedwa uthwasa endlini ngithi akahambe yothenga iziphuzo eyothenga nenyama yokuthi kube mnandi ekhaya okay ke kuse ngivukele lapho ngaboma 11 ngoba ngangikhathele
mangivuka ngiyi16 lapho ngaboma 11 kukhuphuke imini ngibuze kulaba abafowabo nodadewabo hayibo uhlophe kanti muphi ngiphendulwe womunye wakwangcobo eThekwini uSigazi igama ledlu zethi hayi sengike ngamfonela baba uthe useFrolida awu hayi ke cha ngihlaleke hlale zithi 2 zithi 3 ayi ingwarishe lento yokuthi hawu lo muntu uyena othe asenze lolusuku libe luhle kodwa manje sekuyithatha lesikhathi akafiki ayi ngiphinde futhi ngibuyele umfowenu uthe muphi wathi useFrolida uthe ulinda usamkelo okay ayi zithi 4 hayi nami ngithathe yami ifoni ngimfonele wehlophe kanti ukuphi ethi yena hayi baba ngiyeza usamkelo uthe uzongilanda la ayi kodwa usuyangixhaphaza elami ke lelo usuyangixhaphaza kusukela emini senze njani silinda wena noma siyaqhubeka echaba bangicela niqhubeke bese ngiyangishiyela zithi 5 akafikile ngifonela usamkelo uthe uhlophe ozomlanda yini ngoba sengifuna isiqinisekiso ukuthi uyeza yini ethi yena hayi ngisendleleni phela njengamanje ngibuya naye fike lapho ngaboma 6 ngoba kwakuyiwinter wafika sekuthanda ukudimanyanyana mayefika abona ngimuntu othethayo ke mina abona kubonolaka ukuthi hayi ngunolaka futhi ngiyaduba abona ukuthi sengimdubile kodwa hayi ukuthi sigxabene ngidube nje ngalesi simo sakhe ukuthi ethe uzofika ekseni ngaboma 8 9 ezefike ngalesikhathi ngoba umuntu nje ekade ngalenzi iphutha mangithe fika leso sikhathi cha ke afike angithokozisa thokoza baba aguqe nje lapha yana nakhona uyangishalazela thokoza baba yebo njani sikhona yini ethi hayi baba bekubambekile umuntu kade ephansi ngisho nokukhuluma ube phansi ethi yena hayi baba ngibambekile ngiyaxolisa ngithi mina okay ngingene ngaphakathi endlini bathenge abathenganga lotshwala lona ongabucabanga ukuthi mhlambe kuyaphuzwa makujatshula bathenga ichibuku and uyena oyithengile baphuzela ichibuku nabafowabo kumnandi nje ichibuku ukuthi angibazi utshwala ichibuku lokho kwakufana nejuba okay bayayiphuzela yena kube ngaphuzi uma kade ephuza ubekade ethatha utshwala besintu nje ultramel ayiphuzela ubengayena lo muntu ophuza ama cider ihoma hot stuff zonke lezo zinto bethanda zona lezi hayi uthe kusenjalo mase kufike omunye umfana othwase kumfowethu uJaca okuthiwa umzana emvula efika nemonto yakhe seyikhona le monto abahamba ngayo bona mina ngibona umuntu ngaphakathi because imnyama le monto lapha emekhona mase efike lo mfana ethi yena awu thokoza baba ngithi yebo ethi baba ngicela ukuthi ungiphelezele siye ekhaya komama ngiyenza itiye ekhaya komama mase ngithi mina kanjani ngoba izingane zami zonke zikhona lana ethi hayi baba siyabuya manje laba bayaphuma ngikhuluma nalomfana le ungaphandle kwegate laba mangizongena mina bayaphuma bona mase ngithi mina niyaphi bethi bena siye emontweni cha ke ubani ophumayo uXaba lo kuthi umdu usamkelo uyena uhlophe right bephuma mabephuma ngingene ngaphakathi ngenze lokho engangikwenza ngadonsa nje ibhayi ngalithi nje ngoba lo uyisangoma nalomsebenzi oyalapha wobungoma ukuyolanda ibhayi ukuhloniphisa okuthi kuyokwenza umsebenzi wobungoma right ke ngithi nje hwi ma ngiphuma ngiyongena emontweni yalomfana angithi ngiphambane nabo bephuma abuyele uhlophe ngaphakathi endlini maye ngibuyela ngaphakathi endlini aphinde futhi aphume singakasuki bese ngivula iwindi ngithi mina niyapi bethi bona hayi siyabuya madala bebengifihlela ke izinto zabo ngoba phela angeke beze bengivezele konke ukuthi kwakukho intombazane angazi bephume phambili sibalandele beshona siyohlukana egarage eBP masihlukana egarage ukuthi baphuma babheka ngapha ngoba ngabagcina bengena egarage eBP sishone ke eJabulani masifike eJabulani cha hayi aphuthume lo mfana ngoba siphuthuma ukubuyela kuphi endlini masise eJabulani hayi
kuze kushaya isikhathi sokuthi uyaqeda lo mfana mhlambe kwaba yi30 minutes shaya isikhathi sokuthi uyaqeda lo mfana ukwenza izinto zakhe yena umzana emvula lo engihamba naye yithwasa lika bhuti umfowethu engathwasa naye mayeqeda ethi baba uphuzana bese ngisho into engizoyiphuza la lokhu nje okulula sihambe into eyenza ukuthi mangithola icall sengise Dobsonville sasikade sifuna lokuphuza lotshwala lobo ekade ngikhulumile engangithe ngiphuza kodwa afuna ukungithengela lo mfana sihambe singakutholi siyofika eDobsonville masifika eDobsonville ingene ifoni kufona bani kufona umduka mkhulu usedubulekile uhlophe udubuleke kade kwenze njani emqondweni wami ufika akathintwa amoke wazwamthinta akathinta umuntu akasukela umuntu kodwa ameke wazwamthinta bekade kweyomunye umuntu loya akasukela umuntu kodwa ameke wamthinta ngithi mina emqondweni wami awukusho ukuthi bavele bamsukela yini kwenze njani ethi yena qhamuka umuntu sisemontweni wasikhomba ngesibhamu wadubuleka yena lingishiye igazi mase ngithi mina kulomfo engihamba naye mzana emvula ngisacela ukuthi sambe sizonithola kuphi na ethi hayi njengamanje siphuthuma esibhedlela eRelato I drop ngitshela lo mzana emvula sambe siye eRelato ngesikhathi I drop njengomzali lo fail namhlanje ngimina ngithathe ifoni ngifonele bani uma wakhe uma kaHlophe sisi nakho sekuthiwa uHlophe usedubulekile kwangathi kumina usounde njengoba ethi yena ufonelwe usamkela kumina usounde njengomuntu engathi uyayiqala leyo nto hawu bhuti kuphi na bathi nginama ngazi kodwa bathe bayiRelato ethi yena siyeza okay sihambe sesiyagijima ke manje imoto sihambe sifike egate masifike egate singakafika egate ngingakehle emontweni ngiphinde ngimfonele usisi sisi nikuphi ethi sisendleleni siyeza bhuti okay ngingene ngaphakathi mangena ngaphakathi ngihlangane nomdu egate mangihlangana nomdu imoto isipake njengalapha ngingene ngaphakathi mangena ngaphakathi ngokomqondo wami nangokwamehlami kwangathi wayesanda kushona noma umoya ongakaphumi kahle ngifike ngimthole uselele kuphi lapha na kwi-stretch lesiya mayelele lapho ngifike ngimbheke ngibone ukuthi ayakasekho kufike lokho kudideka komqondo naloko bebuhlungu benhliziyo nalobo khonzwa ingane ngalendlela kade ngikhonze ngakhona kuvuke nje zonke izilonda zabantu nje abakababa izihlobo zami bashona ngoba lo mntwana lona bekwe isibuko sami lo mntwana lona umuntu engimvuse sefile ilona into ekade ngithi umuntu ozotshela abantu ngami right mayilokhu ke cha ke mangifika kuyena ngifike ngimuthi la esihlathini mangimuthi la esihlathini bese ngafundiswa ekhaya ukuthi umuntu mayisethule engabheki bese ngimvala amehlo mina mangimvala amehlo ngisuke ngisibizwe yinesi lisifake kwelinye igumbi ngale umuntu ayikhalise lapha yana Bhuduntsele oyikhalisa ubani ke ngithi mina ngakhalisa ngadela okay ngendlela engeza ubhlungu ngalo yamfana kodwa akakusenani cha ke makuseqhubeka ngaleyo ndlela afike umama wakhe ehamba nomunye usisi no driver afike uyakhala umemeza usamkela awusamkelo and umuntu owaye eshonile kwangena usamkelo wayehamba nosamkelo usamkelo mhlambe wakuchazela ukuthi uyikhazini yakhe uma kaSamkelo nobaba kaHlophe bazalwa ubaba oyedwa nomama oyedwa afike mase ngithi mina eyakhala ngithi mina ngimhlangabeze ngithi ayisisi masukhala ngomuntu
osaphila ashintshe futhi angihloniphe ashintshe akhale ngomntwana sikhala sonke ke nami ngiyindoda nje ngangimemeza ngalela langa right afika abone ngempela athi yena beningeke nisakhona ukumsiza lithi nesi cha mama ufike esethule la aqala akhale kakhulu ayisikhale sonke ke sisonke lapho ke sisegumbini lidonsa amanesi asibeke egumbini ke kube yilokho ke njengabantu osuke sebeshonelwe okay kuze kwehleke yena kwehli uyambona lo muntu ukuthi ukukhala kwakhe kungagcina naye sekuze kwamfakela ukugula uyakhala lo sisi ngiyamthulisa uyakhala ngiyamthulisa uyakhala mase ethi kumina bhuti ngisacela uyomkhutha emabhrukweni kunemali akahambe nayo okay ke mase ngiphume mangiphuma ngihlangana ne security mase ngithi mina ngisacela ukukhutha usalele lapha e-station ngisacela ukukhutha kuthiwa kunemali ekhona emaphaketheni lithi i-security cha baba angeke usakwazi ukusondela kuye njengoba sekusilinde amaphoyisa iwona amaphoyisa ozokhuluma nawo ukuthi amkhuthi yebo ngibuyele ngiyokusho uyaqhubeka nokukhala uyaqhubeka nokukhala nogogo wayekhona ngiyakukhumbula uyaqhubeka nokukhala bese kufike kumina ukuthi usisi uyazi uzophakanyelwa iBP oshukela mase ngithi mina ubani sifike ngo9 lapha kwa 11 mhlambe kwaku 11:30 to 12 mase ngithi mina sisi mhlambe kungaba ngcono ukuthi uhambe uye ekhaya khona mhlambe uzaba calm down lobhlungu ethi yena aya kunankinga ngingahamba kusho ukuthi nina senizolinda amaphoyisa into engiyimele mina ukulinda amaphoyisa Bhutunsele iyodwa ukukhutha ngimkhiphe le mali akathi uhambe nayo angilindele mina bathini i-forensic le ukwenziwa no le number le bathini i-case number angilindele ngoba mina bengingekho esigamekweni angazi ukuthi badubule angikakazi nokuthi badubuleke mabe bekuphi kwenze njani kulaphi mina ngilinde okokuthi bayabuya nami ngiyendlini ukuze sijabule siso kenti angifuni mina lapha emzimhlophe kunobungozi emzimhlophe abantwana angifuni okokuthi mase bengaphakathi ngiyakhigate mase bengaphakathi ababe ngaphakathi sijabulelana ngamane ngilande izinto lezi zokujabulisa ithonga njengamigubhu namafahlawane kugidwe ngcono kuze kusesila because ngibalekela zona izinkulumo zabazali njengoba umzali kaHlophe eseyikhuluma ngalendlela ngoba yonke into uma uphethe izingane zabantu yonke into ibhekwa kuwena wena ophethe izingane zabantu kunjalo hayi ke ngihlala behambe ke osisi mabehamba kube u12 u1 u2 2:30 kufika amaphoyisa sesisele sibangakila su3 imina usamkelo umdu masisele kanjalo sivalelwe la kuleli igumbi afika amaphoyisa mayefika amaphoyisa abuze achazelwe then emva kwalokho amaphoyisa into engayibona kuona ayephuzele into ebalekile engayibona afika nje athi wanyawanya lapha yana sazi ukuthi ke mhlambe thina sisegumbini eyenzana mase ngiyichaza lenkingi engangiyimele mina ngangimele ukuthi ngikhuthe indaba zama case number ngingazi ukuthi qalwa kuzaba ngifuna ama case number kanjani angizange nje inhlobo mase ethi mase ngicele kwelinye iphoyisa ngithi umama wakhe uqeda kusuka la uthe usacela ukuthi simkhuthe emaphaketheni kunemali akahambe nayo lithi iphoyisa ayisekho into ezosuka manje esemzimbeni wakhe ezohamba nomubani la kunina izinto seniyothola emakhazini mzukwane senithatha umzimba umzimba wakhe nizowuthola eRoadport benginikeze iphephe lalini number
lezi inamba zaziyi5 angisayikhumbuli nazi inamba manifika eRodiport ku government mortuary enizoveza zona. Yeah. Okay ke zimazithi 3 o'clock sihambe ngiphikelele emzimhlophe ngempela umfana lo kaBhuti ungilindile ngaphandle ulezo ngichecka lo engifike na ngifikanga nale monto mina ngifike ngenye imoto ngiyakhumbula. Yebo afike sihambe masihamba ngifike emzimhlophe akulaleki kuze kushaye aboma 6 mazithi nje lapho ko 6 ima kufika ubuthongo lapho kuba 7 sengiyaphaphama ngiphaphamiswa yini phone call kasisi uMakahlophe Bhuti yebo ninjani sikhona ngifonela usamukelo angisamthola kasayibambi ifoni yami mase ngithi mana kancane sisi ngizokufonela manje ngoba nami ngize lapho ngizodiliza umsamo uma kushonisa ngoma ke kuba nalolu siko lokuthi kwedilizwa amaladi abekwe phansi lokho kuthiwa umsamo. Okay kubo komfana kubo umfana. Yebo okay ngilapha mina ngisendlini ngiphinde futhi ngifonele Samukelo answer kumina Samukelo uMakahlophe uthi uyakufonela akakuthule ethi mkhulu bengisaba nje ubuthongo. Okay uyakufuna mina ngizosuka nomzana emvula la siya lapha siyodiliza umsamo ngisekusenjalo afike lo mfana lo emonto umzana emvula mayefika umzana emvula sihambe masihamba sifice yena uSamukele sekhona ngaphambili. Okay sifike singene vele akubingelelwana ke makade kunje ngoba kade sibaba sibonene lokho ngiqonde emsamo bengikhombise bengivulele ngingene ngidiliza umsamo ngithe ngisadiliza umsamo ngiuza umsindo endlini enkulu ngoba la esidiliza khona umsamo kade kumkhukhu. Yeah ngizwe umsindo endlini enkulu manje ngithi ngilalela kahle hayi kuyaliwa phela lapha ngisuke mina ngiye khona ngifike angihlala ngakusofa ngaye manje ngosofa ngafike ngayilalela yonke inkulumo ikhomba ukuthi kusolwa uSamukelo ukuthi uyena obulele lokho ke angingena angazi ngayikhuluma lento owayizwa engithintayo lapha into yami njengoba ethi usisi uMakahlophe kusho ukuthi mina bengingakulaba bafana ngathi mina sisi ngisacela ukuthi siyekele kwabezomthetho lendaba sifihle kahle umntanami ngisho mina ngisifihle kahle umntanami kunokuthula lo muntu bengeyena umuntu womsindo sisacela ukuthi konke sikiyekele emaphoyiseni ukuze bengathi bayehla kodwa ubone ukuthi nabo sisi bakhona nomunye ubhuti ongathi uyifamily friends kanjalo uyabona ukuthi baphezulu hayi suke lapho ngihambe. Yeah 1 babunsele ibhaya ngilazi elalise emontweni. 2 ukuyobheka ievidence emontweni mina ngifice kukhona icarpet yemonto la. Okay ibekwe leli windi leli ekade elifile leli lathi hlalele ngakhona ulokhuzana udriver lela hlela udriver inhlamvu mabesho bathi ingene phezulu drive into engiyibonayo ku driver uthinteke la isteam ngendlela engibuka ngayo isteam senhlamvu into eyokuqala usisi akazi ukuthi ingane yakhe yadubule kapi into kade kufanele ichaze la phambi kwabantu laba bathi ngithwele ngale ngane abazi ukuthi ingane imina engazi ukuthi ingane idubuleke kuphi ngoba ngamena ngabona mina engangigeza kade ngithatha azobuza lo mbuzo understand yeah ingane ishayekela esinqeni uyabona nje la ngiyabona ishayekela lenhlamvu yazophuma la kuqala khona isisu ngapha imbobo ikhona ngapha khona ngapha angazi ngizathi mina iqhamuke ngapha ngoba kufi iwindi lemonto ngapha yingakho ngithi iqhamuke ngapha ibingeke iqhamuke ngapha iwindi liphila ngapha. Okay uyabona iqhamukela yamshaya la yaphuma la ukuthi iphume yashona ngapha ngazi right. Lo msizi usibhama okhuluma ngawo yena wathi wayilokhuzana ubona ngazi ukuthi inzipho amabhodlela
Okay. Indlela mina engibuke ngakhona ngesikhathi kushayeka iwind kwawa lezi izinto zamabhodlela zamhlaba udriver and isandla ekade silimele ilesi sangala. Okay. All right ke bhuti. The following day sekufunakala manje ke okay, following day kufunakala beye noma siye eRoad Depot. Yeah. Mina ngisalungiselela ukuya eRoad Depot. Bona sebefikile eRoad Depot. Bhuti uhlopha simtholi. Animtholi kuphi na? Asimtholi emoshari. Kunenamba abanginikeze yona. Angazi noma ngagcina angifuni uqamba amanga. Angifuni futhi ukwenza engathi ngiright. Ngifuna ukuthi kuba ibona ababukeli laba bathi nginesandla ekufeni komntanami noma bona bazobona ukuthi ngikhuluma okuyikhona noma ngikhuluma okungeyikhona. Yeah. Inamba angina sure le namba engiyinikezwe amaphoyisa bathi asiye eRoad Depot sifike sikuveze le namba lapho esobe sithola direction call ephilayo. Angazi noma ngamnikeza usisi noma ngimnikezanga ngoba ngithema ngifika khona ngisathi kwehlisa lokho ngithi ngisazokhuluma nawo kwase kuvuka umsindo. Right. Ngelanga elilandelayo beye engifonele ngitshela ukuthi abamtholi. Hawu abamtholi kanjani? Hayi angazi singiyeza nami. Yeah. Qhasha imoto. Mangisendleleni sisayofika eRoad Depot aphinda phone cha ukhona usetholakele. Right. Siye siyofika ke lapho ke eRoad Depot. Yeah. Angingenanga mina ngaphakathi. Ngoba la esafika khona thina ngathi kuyipolice station yaseRoad Depot. La ngazi noma kuhlangeneke emoshari nepolice station. Yes. Safika ngasama ngaphandle ngaphuma mina emontweni ngahlangabezana nabo bephuma ngaphakathi ngabuza bathi yonke into iright. Yeah. Okay. Sihambe ke manje ke sesibuyele emuva. Ngelanga elilandelayo futhi kufonwe kuthiwa kuyabaya adingeka osamukelo ukuthi beyochaza eDobsonville police station. Angibazi ukuthi bachaza ukuthina angingene futhi ukuthi bathiwa noma uyazazi ukuthi ubungekho dubuleka noma yibo noma kubona angingekho bengingekho mina lapho. Right ke masifika lapha yana sifike kube nalokukhuluma ke lokho kukhuluma ngiyivalela umlomo angiphawuli lutho ngoba bengingekho buhlungu inhliziyo ngifelwe yithwa salami. Aphume usamukelo obehamba usamukelo nephoyisa beyangazi kuphi noma beyolanda intombazane le yakhe ekade ikhona babuye nayo befakwe ngaphakathi ngazi ke beseshwe ngaleyo ndlela beseshwe ngayo. Aphume usisi uMakahlophe aphume ekhala sesihamba sesiyogibela egate kunemonto engihamba ngayo afike ethi yena angazi ukuthi ngangidakwe yini ngoba nengane yami ngangafunda ukuthi thwasa. Ngaleso sikhathi ingane ilethwe kuye emzimhlophe igula ingane. 2 uthe ingane iyonqwamba yogeza ibomvu wehla yena ngeyakhe imali waya emsinga wafika wayokwenzelwa umntwana wabuye esephila umntwana. Namhlanje ngifail ngumzali ofail enganeni yakhe ingane yakhe zonke izinto zengane yakhe ngiyazazi mina ukuthi ngisidlule kuphi laphi nalapha engeke ngikwazi ukuchaza kweSouth Africa ukuthi njengoba ethi mina ngifail yomzali umama wakhe akazi ukuthi umntana wakhe sidlule kuphi. Kwezinye zezinto nami kukhona abangifihlela zona naye kukhona abamfihlele kona umntana wakhe. Uyabona angali ukuthi ubulewe ubani ufe kanjani bengingekho mina igama lami lokuthi bethi kwabantu kuma comment futhi kakhulu into engishaye kakhulu uZama Mtshali ungihlukumezile kwi-comment uyena ongihlukumeze kakhulu. Angiyibonanga lo comment ubetheza mase kube omunye angeke ngize ngibachaze baningi kakhulu eyokuthi kuthiwe mina ngiyakwazi ukufa kukaHlophe. uHlophe usuke emzimhlophe wahamba waya kubo
ehamba nalabo abantu abawu4 uyena uMdu uSamkelo ile ntombazana yeah waya kubo bafike bangena kuyena emehlweni endlini bamcela kuye mina kusho ukuthi netulo lokuthi abulawe noma ngibe netulo lokuthi acelwe khona bezombulala kahle uma kuukuthi bethi bona mina ngiyazi and yena uthi ngifail mina ngihlale lapha yana epolice station ngoba ngifuna ini ukukhutha hayi icase nami esibhedlela ngihlale 9 10 11 12 1 2 6 hours ngifail kodwa ngoba ilokhuzane ngendlela abachaza ngakhona abantu bathi ngokwama comment njengoba nje sikhuluma ngama comment ngokwama comment bathi shuthi njobe esukile weza emzimhlophe kwakuzohlanganiswa izitulo lokuthi mhlambe engabulaleka kanjani sengikhuluma ngokwama comment ade ngwabuka emveni kwalokho kwaba ukuthi ke seniyakwenza lokho enikwenzile engicabanga ukuthi umama angazi noma wakuveza yini ukuthi ingane ukuzisuke emzimhlophe la ihlala khona eBramfisher iza ku emzimhlophe iyafika ngalesa sikhathi yafika ngaso because uveza ukuthi wayilokho emfonela during the day esemzimhlophe kwaze kwavela ukuthi ngazi ukuthi wagcina seko flew off waqala eflow off yebo wafona wathi usesemzimhlophe uyokwenzani na ngimangimuzwa yena lelo efoni uyokwenzani na emzimhlophe wathi akangabi nankinga ngoba ujwayele ukuze kulala ngoba ukeze zezolala nala into ke kade yenza vele leyo eze kubafowabo so into engizama ukuyibheka ngokwestory sikamama la akakhuluma khona ngokuhambo lokusuka ekhaya ethuze emzimhlophe nokwesikhathi wena akafika ngasemzimhlophe kukhona la kuqondana khona ngokweqiniso lakho ukuthi umfana wafika ngasikhathi emzimhlophe ngokwenkulumo yakho mama ukuthi sayikhumbula uhambo wena akathi usuka endlini uze emzimhlophe emesuka ekseni iqiniso likhonani enkulumeni ngokwazi kamama ngokuqanjelwa noma ngokukhuluma iphutha komfana ukuthi ngikuphi likhona neqiniso enkulumeni yakho mama ukuthi wayazi umfana ukuthi wayekuphi during the whole day iqiniso lokuthi useflow off ngisho ngithi wabamba lokho ukuthi useflow off ngoba nami ngabamba ukuthi useflow off ngoba wazi wathi yena use-Shoprite noma use-Spar izinto ezifana nalezo mina mangimfonela uyeza uSamkelo uzomlanda ufike mina lapha yana mangingaphosisi kwaku6 ngoba kuse winter kwakuJune kuyi-16 yes kwaku6 ngoba kwaseqala nje ukuthi kuba livindi so isizathu sokuthi athi mayifika uma akhale ngoSamkelo esibhedlela kwakusiphi isizathu ileso ke engangimthulisela sona ukuthi mhlambe mina makufika kumina kwafika ukuthi ngoba uhambe noSamkelo okay we understand mhlawumbe ukhala uthi weSamkelo wayibulala ingane yami ngoba uyena kade emcele kuyena okay uyabona okay so uSamkelo bayazalana benohlophe kakhulu mfethu ingakho mina nginokudideka uyabona mfethu kulabo abafana laba bobathathu uSamkelo uMdu uhlophe omunye bengadlile iyona ke into efika inginikeza ukudideka okukhulu kakhulu one day Bhutuntsele kunomgidi wethwasalami lalingowungekho lapha emzimhlophe lithwasala linqwambisa somewhere angisazi ngoba simningi imgidi ngiyamfonela Hlophe umfweni uyanqwambisa woza sambe semgidini ethi baba nginamali bese ngithi ngizofonela uSamkelo ngoba bebe kanje beyinto eyodwa njengangisho ukuthi into engididayo ukuthi okay ke lobu lento lena bayenzina okay mabe kwenzile iyayicha bayakwazi ukupretend right mangimfonela yese ethi akanamali ngifonela uSamkelo ngicela ukuthi ungilandela uHlophe ngizokufakela ipetrol yakho wathi yena okay madala ngiyothi ngiyomlanda amlanda silungiselela ukuphuma sihambe semgidini masilungiselela ukuphuma sihambe semgidini sizifika imonto eyitaxi lezo sithatha thina sisonke singene emontweni yena angene emontweni leka Samkelo yabona futhi babe u2 bengene lapha iqhuma imonto ihamba sifike lapha esiyakhona masifika la esiyakhona uyangena Hlophe umuntu akade ekhuthele but bekhuthele kuyo yonke into ongamcabangela nje kukho konke umsebenzi lo obunyanga umuntu kade pick up kakhulu ngibona isikhala sakhe muphi uHlophe bedasazi ugcina ehambe noSamkelo hayibo
kuze kushaye o12 ebusuku kushaye o1 kushaye o4 ekseni hayi ngiyethuke imina engathatha ifoni futhi ngifonela bani ngifonela uma wakhe cha ngingakafonela uma wakhe ngifonela yena uHlophe yebo ingangeni ifoni ngishaya uvalo lolumangaza ngifonela umama sisi oHlophe ngifike bagcine ngokufika lana angazi bashone ngakuphi yazi lento lina kaHlophe iyangikhathaza ngoba yimina engimbizile mangavelelwa inkinga lana amehlo ayobheka mina ngikhathazeke uthi le ngaboma 98 ngiphinde ngifone ngoba ngikhathazekile ingene baba siyaxolisa sesisesikhothe usamukelo sivele sahamba saze sayofika ekhaya sisekhaya ngiyaxolisa kakhulu kodwa ngizoza lapho ngizokuchazela kahle ukuthi bekwenze kanjani ngifuna ukuthi ngiye la ekuthenini ngathini labafana mawukuthi ibona ababulele uHlophe bakwazile ukuthi bangibribe ngomntana because bebe close ngalendlela yokuthi bebengahlukaniswa noezinto zabo lezi zobufana bebezenza ndawonye ngoba kwayona le ntombazane yayifihlwe nje ngoba bengafuni ukuthi ngiyibone ngifuna ukuthi ngiye la ekuthenini ke kwakuyilitulo mhlambe la elenziwa cha asange siba natula sange sikhuluma okokuqala sange sikhuluma Samukelo nje okokuqala nje engazange sibingelelana ngisho ukubingelelana naye ngoba wayesemontweni okwesibili ungithokozisela umfana ethi makhosi babe ngithokozisa ngokubingelela kwethu thina Zangoma ngoba umntwana uyaguqa ukhothamela phaya wangithokozisa ngamthethisa lokho kuthetha wayesetha uyaxolisa ngiyaxolisa baba wadlula wayolanda uXaba ngale baphuma sebephuma understand angeke ngize ngithi mina ngikhulume noXaba ngikhulume noSamukelo angazi nini ngasiphi isikhathi ngoba ababekhona bangabe bengangifakazela angazange ngiyenza leyo leli bhayi elisemotweni othi awulazi ngabe walibona wena ngamehla akhe emotweni yabona ibhayi elisemontweni ngabe ngiqamba manga ngilibonanga kodwa ngithe mase ngimbuza uSamukelo ngoba sengizwa ngendaba yebhayi okokuthi ibhayi lalila kade kuhleli khona uSamukelo umfana lo uHlophe mangimbuza uSamukelo ibhayi kwakwelikabani uthi ibhayi uSamukelo kwakwelo munye uthwasa wami owayekade lishiye kuyiwa eZangomeni leya monto besijwayela ukuhamba sihamba imigidi ngale yamonto besishiya ibuhlalu sishiya amashoba ngokukhohlwa ngokuphuza kwabantu uma umuntu segaxele ngaleyo ndlela besijwayele ukuthi masishiye kuSamukelo sisafe leli bhayi uthi kwakwelika omunye uthwasa owayekade lishiye lapha uthi mayesedutshulwa edubuleka uHlophe ngokubhilda ebona ukuthi ibuilder bayalikhumbula leli yabhayi sebeyalithatha bafuna ukumbopha ngalo understand mina ibhayi angilazi nokuthi kwakuyibhayilini angilazi nokuthi umbala walo bakunjani amabhayi ami mina ahlala kwaDrop nasemakhosini endumbeni yami angihambi ngibhacaza ke mina so leli bhayi leli shuthi lalibekwe nje sihlalweni shuthi uma mayifika yena first time waba nemidlinzo akakhololwanga kwaseqaleni ngoba mhlambe wayitshelwe igazi lakhe noma isitori sasingahlangani nakho konke ngokwendlela nawe ubona ngakhona sesiya manje ngokuyicase ade ixoxa mama ukuthi case number yengekho ngabe ikhona mhlawumbe kwaphakamisa insolo mawubuka ngabe ikhona la ogcina wena usu implementeka enkulumeni akayikhuluma ukuthi i-case number akathena woyihlalele wagcina ungabuyanga nayo uku-implementeka kwakho ubona ukuthi kwaba kuphi kwaba sebhayini noma kwaba ukuhluleka nokubuya nale case number le umama ayikholele ukutheni yena ukushiye umuntu okumele uphume nayo kukubili njengoba ukusho yebo usisi ukhohliwe mhlawumbe udidekile ukushonelwa kuyamdida umuntu okay ngiyakwemukela futhi lokho yebo mina bengingalindanga i-case number lapha bengilinda ukukhutha ngikhiphe imali akasuke nayo lapha bengingalindanga ukuthi obani bazofike benzeni ngazelaphi ngoba mina bengingekho kwenzeka yonke and ngizofakaza ngithini mabe kuthiwa kuvula icase mina ngizothini 2 ibhayi njengethi wabona sekukhona ibhayi akazi yena usisi ukhulume njengengane kumina futhi akangibonanga
akangibonanga usisi futhi angazi ukuthi ungicabangelani noma ungibona ngumuntu onjani ungimbulale ngaleyo ndlela. Uthi usisi angazi ukuthi lalifunani ibhayilade kuhleli khona umntanakhe ngoba mina ungibhadele imali wangihlabisa. Yebo. Okusho ukuthi kwangameleni ukuthi angibhadale mayisazongibalela ngezinto mina lezi engingabala ukuthi umntwana wafike engakwazi ngisho ukuyifunza. Akakubongi lokhu ukuthi umntwana ucishe wahamba emhlabeni ukuze ngene ephehlweni kuvuswe abantu abayizitha kulomntwana. Ukuze kubonakala ukuthi lo mntwana unedlozi. Labantwana laba bathe masebebona ukuthi lo usesindile sengenza noma ngabe yini bamvukela yimina futhi engalwa leyo mpi leyo. Ngangathwala ingani ngaye mangimbona ukuthi unamandla ngesikhathi egula esezandleni zami for unyaka nohafu. Wafika lo muntu egula kakhulu akuchaza ukugula kwakhe. Uyabona nje umuntu ongakufakazela kahle uye Uzweli wakamchunu babukeli lo wayifikile la kwi podcast meyikhuluma ngokuthi wakwathwasa ukuthi ziyangihlula wenendumbe noma nomsamo la Uzweli bazomkhumbula ababukeli wayithwasa kwenani baba Uzweli thwase kumina Uzweli ukuthwasa kwakhe lokho ayencoma engathi wayithwase kuye ubaba uZuma so meyifakazisa ngozweli ufakazisa ngalo mfana oyifikile kukuphi ukuxhumana phakathi kwaZweli nomsholozi nomama lo wayehambisa uhlophe keni babumsholozi ukuthi umama ukuze afike kule podcast wayibone uZweli kule podcast ekudluleleni kwakhe umfana ngokusizakala kwaZweli wayesethi la kusizakale khona uZweli mhlambe nami ngingasizakala so kulapho ukuxhumana so sengenzela ukuthi uma uqhubeka ukukhuluma ngoNozweli ngozweli ababukeli bazi ukuthi ukhuluma ngobani ungaqhubeka yebo engafakaza uZweli ukuthi umfana wegula kanjani kakhulu loya muntu loya ukuthi ube strong yeah mfethu yabona lo mfana loyana wayefika ephethwe yini mayifika kuwena ezothwasa ufike eshayiwe umzimba nje ufeyila wonke bafika untombazana okwakuthiwa uthulu wakubo wafika nogogo wakhe I'm not sure ngoba into esindala noma nomama wakhe yini bazohlola bahlola umuntu ongekho kwala ngafike ngabahlolela yafike yahlala indaba yokuthi lezi izithe ezivuse ukuze ashayeke lo mfana izidalwa zakogogo wakhe nesidalwa sakubo kaHlophe imimoya iyamhlupha and uhamba uqhubeka kwalento uzohamba emhlabeni right ngicela ukuthi nike nimlethe ngimbone elami lelo impela bemlethe umfana wengakwazi ngisho ukukhwela isitupu afike nje umfana nje ufile sikhulume ihlangana inkulumo yokuthi umntwana akaqhubeke nokuthwasa ngimelaphe ngenze yonke into aphile umfana ushaye isikhathi sokuthi siye ekhaya ku December 2018 mangaphosisi yophothula cha engakalokhu nje usathwasa ngithi mina makwama December ngiye ekhaya angibashika amathwasa mina hamba nawo fike ekhaya asinde umfana umuntu ade khuthele njengoba ade ngisho asinde umfana kuthi ngoJanuary asinde umfana mayesinde umfana umuntu osebenzayo shanele iceke wenzani kube khona indawo la ekade ngizokwakha khona indlu uhlabathi sindunduma asebenze ngize ngithi mina uyazi lo mfana wasebenza abhlungu nganga kanti usavuka ekuguleni kanti ngakusasa akezuvuka athi uphethwe amathansels mayephethwe amathansels lo mfana kanti kusho ukuthi kwathinteka inhlungu ngize ngithi mina no ngendlela kudlula usuku lokuqala lesibili ngibona ukuthi hayi usegula ngempela ke manje mase ngithathe imali ngicele umshana ozalo dade wethu waka babo phakathi lo mfana okuthiwa uphiwa inkosi ubizwa ngophiwa wemshana awungihambisele lithwasa ngoba mina ngiyosebenza khona la ngiyosebenza khona awungihambisele lo mfana engisekwadokotela ahambe behambe bebuye aphuze lawo maphilisi asinde aphila abuye ke manje usesindile sekuzohlelwa ke usuku lokuhamba kuyiwe eyonqwamba yogeza ibovu kwakuwumama owayekhona
manje ngiyamangala mina ukuthi kukho konke lokho akayikhuluma usisi ungihlubulile ngifuna uqamba amanga uyazi ngiyangacabanga neminye imiqondo futhi kuba nguye umuntu okholwayo ngisesendaweni yasezweni ngabe kukhulu ngoba bekade ngizofika kwakhe egate la kwakhe ngizombuza ukuthi ngifail kangakanani kumntwana wakho kade ngimsindise egula efa. Awukholelwani angeke asike sibuyele manje enkulumeni umama ekhuluma mina Msholozi ngiyakholelwa endlebeni yami ngizofuna nje ukuveza lokho kuwe futhi ngumuntu okwaziyo ukuzwa umuntu ngomoya angeke ngimkhohlise umbukele ekhaya and futhi kule nkulumo angisho ukuthi ngifail umama nginesiqiniseko mina sokuthi mhlambe kukho konke osekuvelile kuyona yonke lento ngampela wazi lutho and izathu sokuthi nami ngivuma ukuthi uze ingobe ngifisa ukuthi usikhulume istory noma ulikhulume udaba kodwa ke manje asike sibuye ekudluleni komfana wena baba uyakholelwa nekuthena umfana wadutshulwa ngempela izigebengu kulesilila akakhala ngaso umama uyakholelwa ukuthi khona elinye iqiniso asike sikhiphe yona eceleni uyakholelwa nekuthena khona elinye iqiniso elingavelanga ngokufa kwalo mfana Ntsele ukuphawula ngaleyo nkulumo njengoba esethe mina bengisesayidini labafana abasolayo angeke ngize ngikwazi ukuphawula kakhulu okay ngalokho ngoba kwakona lokho kuzabe ngathi manje mangiphawula ngalendlela mina engicabanga ngayo ngivikele ukuthi thina siyazi ukuthi wafa kanjani ngoba mina ngiyazi ukuthi wafa kanjani angeke ngize ngifike kuleyo nkulumo ukuthi yena noma bona abafana bakwenza noma bakwenzanga mina ngeke ngilalele up until afike la esiphethweni senkulumo noma esiphethweni sezinto noma usizo akazolithola kumande ngikwazi ukuyikhuluma ukuthi mina kade ngangade ngibone kunje ngoba manje kuzobe ngathi mina ngivikela labafana noma ngivikela lo litulo elishow phela abantu ababakhomentayo ukuthi mina ngade nginetulo nalabafana angeke ngikwazi ukuphendula lokho ungiphendule kahle futhi indlela oyibeke ngakhona uzwakala ngazuthi umuntu ophekiwe nasekuphenduleni imibuzo kanje kodwa nginenkolelo ekutheni kuzona zonke into akazikhulumile ngangikholelwa ekutheni mina abantu akabasolayo abafana uzongixolela na umbukele ekhaya mhlawumbe angeke ukuthi uSamkelo noHlophe bayazalana isound engazuthi uSamkelo umfana wasendaweni nje o umfana ongasona obe umngani kandodana angazi noma nawe wayibona ngaleyo ndlela inkulumo uma ichaza lapha phakathi kwababukeli akazange egxila kakhulu ekuzalaneni labafana laba umaka kaSamkelo nobaba kaHlophe bazalo ubaba oyedwa nomama oyedwa ugogo kaSamkelo nogogo kaHlophe umkhulu kaHlophe nogogo nomkhulu kaSamkelo abantu ababodwa umndeni lo hayi nomndeni igazi ngokuthi labantu laba mina beke bengidukele ngize izingidine lento yokuthi ngoba mina uSamkelo ngimaze ngoHlophe uSamkelo ufike ezofuna usizo thizeni naye ixakekwe izinto zobudoda njengoba indoda mayikhula iba nenkingi wayesethi uHlophe hayi wemzala ukhona ubaba uzokusiza ukuze ngazi uSamkelo mina ngimaze ngoHlophe kusho ukuthi kukude labasuka khona futhi bekuyoba nzima ekutheni wena ungasebenzisa uSamkelo ukulimaza uHlophe kanjani ngibe ngaze mina uSamkelo ngoHlophe so ngokaSamkelo uzwakale ngazi ukuthi nike naxhumana umbuza ngodaba lebhayi isimo sika Samkelo sinjani ukuyibuka nene le podcast ngiyaxolisa ukubuza wena kukuthini okwakhe ukuphawula ngalolu daba lwakhulunywa uma ngokomndeni mhlambe ngokucabangela kwakho mhlambe njengento wayibona bexabana engakafiki ngisho nakwi podcast ngokwazi kwakho ubukela kude ngokomndeni usibuka kanjani lesimo lesi sokudlula komfana njoba kushuthi umama usola umndeni kahle kahle ngokufa kwalomfana okugcina kwaze kwagcina kwangena nawe njoba ngisho ukuthi ngiyakhipha kulento ngokomndeni uyibuka wena umuntu oseceleni nawe ngokuthi umfana wakho lobethwasa kwena ufana njengendodana yakho ngokukubuka isimo usilandelela uyibuka icase uma ilokho eyilandelela engakafiki la kwi podcast isimo besinjani mfowethu ngizoqala nje ngingakafiki kubafana yebo ngiqale ngami usehlisile isithunzi sami yebo uwehlisile umsebenzi wami
ku family yami sebezongibuka njengomuntu abamesabayo abakwazi ukuthi uthwele. Uyayibona? Umphakathi nabantu engiphilisana nabo sebezongibuka ngamanye amehlo. Kwamina nje ngingedwa uthathe le yanto wayibeka lapha enyaweni ekade ngiyiyona ngomuntu okholwayo mina mkhulu ngiyalandela ngisonto eChristian. Manje ngalendlela okwenzeka ngakhona even namakholwa asezongibheka kabanzi ukuthi kanti lo baba lona ubuye solelwe la. Uyabona nje umoshile nje ubuntu noma isithunzi sami usimoshile. Mangizobuyela kubafana ngendlela engibuka ngakhona usisi angeke ngize ngisho ukuthi ngangena enkingeni ngendlela akathathe ngakhona kwesinye isikhathi ngeke ngithi ngiyamxolela indlela akazizwa ngakhona naye kwesinye isikhathi ngithi ngimxoleli naye njengomuntu omdala kufanele ayibuke into ayicabanga ayisuse kude azoyifikisa manje ngoba lapha yana ukube kufe omunye akwangafa uhlophe yena ngabe right akanankinga kusho ukuthi ade ne side lo ukuthi kube khona ofayo kodwa kungafi ingane yakhe. We understand leyo nto leyo. Indlela engibuka ngakhona kubafana bona bobabili ngixhumanile nabo masibuka le lokho the podcast. Yebo. Sixhumanile nabo bobabili bahlukumezekile ngangokuthi izazi ingenele emndenini noma ingangena kubaphenyi njenge kwezomthetho but emndenini kakhulu mama uzongena kakhulu kuyo emndenini nabo abafana ngifuna ukuthi ngibe society uma bakwenza lokhu acabanga ukuthi kwenziwe usisi ukuthi kwenzekile nabo abafana abaphephile abaphephile emaphoyiseni abaphephile phakathi komphakathi abaphephile emndenini yabo kodwa kubilike lezi zinto ngendlela ngoba phela kuthiwa icala liwumphiko ngingathola ukuthi njengoba nami ngiyilana nje Bhutunsele mhlambe nami ngizophika nami into engayenza you understand ingakho ngithi mina ezinye zezinto kwangamela ukuthi yena ahlale phansi adedele igazi yebo ke uhlukumezekile epolice station emaphoyiseni kwashe kwacima futhi amalangabi kodwa kwesinye ezezinto mina ngibone ngathi ushaye iphutha kakhulu sisi akakwazanga ukulandelela ngendlela eright la akazothola khona iqiniso kuyilona lona ngoba mina ngize ngasola amaphoyisa eDobsonville ngokudembesela ngendlela akachaza ngakhona udaba yabona phela mina ngilalele yena mayikhuluma ngithi ngalilandelela udaba ngokwengxoxo akayikhuluma njengoba mina ngikhuluma nawe nje and umuntu mayikhuluma ngiyalalela angizili ukuzophikisa futhi angizili ukuzo interrogate angikho ku process yokuthi sizothetha amacala la siyaxoxa sibonisane ngihamselana kakhulu neside lomuntu ohluphekile njoba kuwe emisholozo lapha eceleni kwami mina ngihamselana neside lakho lokuhlupheka kwakhe emoyeni angeke ke ungifice sengilula ukusola kwami mhlawumbe futhi nababukeli ngizobe ngibadisappointile ngokuthi khona eminye imibuzo bekufanele ngiyibuze ngokuba ngisibona nami isidingo seminye imibuzo singekho kodwa lokho engikholele ekutheni kwakhulunywa uma ngicabanga ukuthi usukukhavile mhlawumbe ebekumele ngikubuze okuningi kwakhona ukuphendulile ukuphendulile ukuthi kungani wahamba ungayiphethe le case number akakholele ekutheni uma wakushiya nayo wachaza ukuthi no wena wongahlalela icase number sekuyi argument yangesinye isikhathi naye mhlawumbe mayibukele lo podcast uyokhumbula ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu mesesililweni kusebhlungweni agcine ekhohlwa ezinye izinto okwesibili kuba indaba yebhayi engicabanga ukuthi yona into enkulu leyo eyafika uthi wena ithunzi sakho phansi eyaba nesandla esikhulu ngoba mina ekubekeni kwebhayi ngabuza ngathi libekweleni ibhayi ngoba mhlawumbe ngikholele ukuthi naye kusho ukuthi makudlula umuntu emhlabeni kuye kubekwe ibhayi ngifuna ukuthi hayi shuthi ugobela wafika wabeka ibhayi ukuthi hayi ngoba umfana udlulelelana vele sibeke ibhayi kodwa uchazela ukuthi ekudluleni komuntu nendilize ilokhuzana umsamo iyona into wayenza leyo okuthi shuthi even nokudiliza kwakho umsamo kwakungakwenza ukuthi ubonakale njengomuntu othwalile ngomfana ngokuba kushuthi kune missing information ngokungalwazi uhambo lokuthwasa nokuba isangoma nayo yonke lezo ndlela shuthi yonke indlela engathiwa yenziwe umuntu osebenza ngabantu abadala kuye noma komunye umuntu ongayi-understand lento obvious uzobukeka njengomuntu owenzani ogangayo ngoba kufanele uzuhambe uzufike esidunjini somuntu ongasekho emhlabeni ngokuba lo muntu uyithwasa lapho ekuthinteni lapho uthinte khona uyohlezi solakala msholozi umuntu onga-understand yes Babuntsele into ebuhlungu kakhulu
kuthe sengidilizile umsamo sekulungiselela umngcwabo ngokuthunwa noma ngokufihlwa sike sisho njalo komuntu oyisangoma. Yeah. Kunezinto ezidingakalayo. Life ingishaye kakhulu ke khona ingizwe kujuluka inhliziyo futhi ngizwa ukuthi lento leni ingenza ngibe yilo muntu ongeyena ngendlela akakabike ngayo sisi. Okay, mase kulungiselelwa umsebenzi uyafona ugogo uthi Msholozi amandla sinawo okufihla umntwana. Yini edingakalayo? Bese ngithi mina kudingakala imbuzi eziwu2. Yeah. Eyokuvala amanxeba niyoyeza ngoma bese kube izinkukhu eziwu2 eyokukhipha amakhaza nizokuya kumfaka ngaphakathi ekhaya. Yeah. Njengoba ehambe ngesikhali umuntu ohambe ngesikhali ma engavalwa ngamanxeba akangeni ekhaya. Kodwa ngoba uzongena ngaphakathi ekhaya kufunakala evalwa amanxeba ngani ngembuzi bese kube lezi inkukhu embili leyodwa eyokumsusa amakhaza njengoba ehlele efrijini ewumuntu wesintu eyesibili inkukhu yokumfaka ngaphakathi ekhaya. Wathi ugogo cha asisuba nakho lokho asinalutho. Amandla engawenza lapha kwakusanda kuphela umsebenzi kumina. Umsebenzi omlungu engangade ngusebenza. Ngangenalo ngisho i20 rand. Kodwa ngazama ukuthi ngithole lembuzi usamukelo wathenga usamukelo lo kuthiwa unesandla wathenga imbuzi. Uyabona yani yokumvala amanxeba mina ngathenga imbuzi yokugezeza ngoma masisiqedeni ukulokhu nezinkukhu embili. Igrosa yezangoma thina yethu sasiyiphethe thina eyethu amakhekhe yonke into ongayicabanga iyezangoma yahlanganiswa yiziko nabantwana bami nodadewethu nabafuthi sibambisene nabo. Akukho akathi wamoshela noma mhlambe konke lokho ngikhuluma ngento esasiyiphethe emontweni esafike sayidiliza. Mangi umzalo fail ngangingakwenzani lokho. Yazi yasinda lento. Yasinda. Sengiyafisa ukukhuluma noSamukelo yazi. Ngiyakufisa impela ukukhuluma noSamukelo. Mhlambe likhona elinye iside futhi elizophinda livele. Mawukuthi ngempela ngoba kwesinye isikhathi thina ngale podcast ngampela senzela ukusiza abantu and kwesinye isikhathi uma into mayisithe yenzeka esilimaza nomuntu noma nabantu okungafanele belimale ibe ebhlungu kakhulu mayizodicelela isithunzi. Mina ngokweside lami nongwe podcast ngizokuthanda nje ukuthi ngikuveze lokho kubabukela ukuthi ngiyaxolisa kakhulu kuwe Msholozi. Ngiphinde futhi ngikuveze ukuthi nami ngiyafisa ubulungiswa uma akaphola and nami ngizokwenza okusemandleni ukuthi mhlambe ligcina iqiniso livelile izithi iqiniso lokwazi ukugeza igama lika Samukelo nabanye abafana okukanye umfana uhlophe athola ubulungiswa endaweni eyiqiniso mhlambe noma aphinde futhi naye athole ukugezeka enhlizweni yakhe. Okubike Msholozi ukuthi wena nongabe beyavela ubulungiswa ekutheni umfana wadlula kanjani emhlabeni kuwe kuyohlezi kunzima ukuprove ukuthi ngempela lento abakimplementa kuyona ingempela uyenzile noma uyenzanga ngoba ekudluleni komfana sekukhona ukuthi mhlambe nje obadlula umfana waba nesandla and engingaqinisekisa mina Msholozi ukuthi lo msebenzi owenzayo umsebenzi obucayi kakhulu umsebenzi wokusiza abantu. Mina ngumuntu wesintu futhi ngumuntu okholelwayo kakhulu kubantu abadala. Ngicishe ngifane nawe ngibalansile ekutheni ngiyamazisa umuntu wesintu ngiyamazisa umuntu osebenza ngomoya. Ngangabaxoxela ababukeli ukuthi umkhulu wami beumthandazi ezinyanga ephinde futhi elaphe. Umkhulu wami ube nezigule bezigcwele lapha egcekeni uGoliath waKansele waze wagcina wadlule lesibhudeni. Igceke lakhe behlezi ligcwele abantu akabasebenzayo nakabasizayo. Ngiyabaza ubhlungu bokusiza abantu ekugcineni ugcine wena ulimala ulinyazwa ukuthi ubusiza abantu. Nomkhulu ekudluleni kwakhe wadlula ngesimo sokuthi kwasekuliwa naye ngokuba wayesebenza ngomuthi. Umuntu osebenza ngomuthi nosebenza ngabantu nokulapha abantu lo muntu ekugcineni hlezi likhona igama. Kodwa ngifisa ukuthi kosobasizile Msholozi nosazobasiza. Mina kule podcast angipromote abantu abasebenza ngomnyanga akaze kufika umuntu oyinyanga zisifika isangoma sokhuluma. Kodwa ngiyafisa Msholozi ukuthi abantu bekholelwe kwena befike futhi bezosebenza nawe egameni likaZweli owafika la
uZweli uyena umuntu enginesiqiniseko sokuthi ababukeli abambona ekhuluma ukusizakala kwakhe sizwa uwe nanempilo yakhe ngendlela eyashintsha ngakhona ngenxa zakho ngimi kulelo gama likaZweli ekutheni kukho konke ukuthinta ukudlula kaHlophe angisho ukuthi uma kubantu akabasolayo akangabasoli kodwa ngiyafisa ukuthi ababukeli abakhiphe futhi ngiyafisa ukuthi mina ngiqinisekise ukuthi kwamina ngiyakhipha kulento ngangingakazeke ngakusola kwakungekho kwakudeep engakuthola ngosuku sixoxa noma kodwa ngiyafisa ukuthi ababukeli abakhiphe and ubungeke akumina okufonelile uwena osifonelele wafuna ukulandelela udaba ngokuba umuntu lukuhluphile enhlizweni futhi ngiyabonga ukuthi azikhi inyathelo ezinqala oyithathile against mina osithathile against podcast futhi akukho kwenzile kuma ngizoyenza futhi indlela ye-communication ngizophinda ngizame ukuthi ngiyigubhe ngize ngiyithole and ngiyaqinisekisa Msholozi ukhulumile kuzwakale nakumina ngixolisile ngiphinde futhi ngixolisele nababukile emakhaya ngiyafisa no dadewethu nabafowethu abakhomenta bephinde futhi bebe nenye indlela ukuthi beyibukele podcast bephinde futhi beyilandelele njengoba beyilandelelile bebe neqiniso kuma comment ukuthi bona bayibona lento mina engiyibonayo ngokwesitori sonke akasikhulumile uma ngeke ngithi unephutha ngokuba naye wayesendlini umfana eshona imibuzo ikhona ngesingami kuleli yacala imibuzo ekhona iabout amaphoyisa iabout ukudlula komfana emotweni iabout istatement esagcina sibhaleka ngendlela ezahlukahlukene amaphoyisa ngendlela aphenya ngakhona angigculisekile nami ngendlela aphenya ngakhona kodwa ekutheni umfana wadlula ngokuthi kwathwalwa ngaye cha lokho impela ukuthi uma wayifike naye ngalokho kwangayona inkulumo engibhalele lona ukuthi sola umfana ukuthi umfana kwatholwa ngaye cha kwangayona inkulumo ayibhalile wayekhuluma ukuthi ukushona komfana wakhe abenze kangubulungiswa emaphoyiseni and futhi naye ukuthi bengaqondile ukuimplementa ngiyamxolisela kodwa ngicathi izoba khona icommunication phakathi kwenu kuzofanele nakufonele nixoxe njengabazali ukuhlangana kwenu ukukhuluma kwenu angeke sikulethe lapha kwi-podcast ngizoyihlonipha lo privacy ukuthi ngifisa ukuthi niyilungise Msholozi esayidini mhlazana futhi seniyilungisile ngiyophinda ngibatshela ababukeli ukuthi nagcina niyilungisa ngiyafisa futhi nawe ungayithathi ngenhliziyo izigcina ifika kude le podcast inkulu izohamba ifinyelele ebantwini ulichazile udaba sibonile lobuhlungu kwamina ngibone nobuhlungu bengingasebenzi namhlanje kodwa ngisukunyiswa ubuhlungu engibuzwile uma ukhuluma nami izolo yebo so nje ngiyabonga kakhulu mhlawumbe ungabeka wakho ukugcina ekutheni uqinisekise inkulumo ukwenzela ukuthi sikwazi ukuyivala kahle ngingasho nje Potential ukuthi ngiyabonga kakhulu ngoba yazi abanye abantu beke begcine sebengena ezintweni begcina sebeyisola ngenxa yokuthi ke kunzima ukuthi bazoyikhuluma kubani yona lento leningithinte kakhulu ngiyabonga nje ukuthi uyisukumele phezulu ngoba bese ngicabanga nokuthi mhlambe ngengiyise kwenye indawo kodwa ke manje ngibe nombuzo ukuthi ngoba phela ngiyibukela kuwena ndi ngiyakwazi ikakhulu nje nabantu abasondelene nawe ngiyabazi ngiyabonga nje kakhulu engathi usisi uMakaHlophe engakuthola kodwa kuyiliqiniso ekugcineni ngiyokhululwa yileyo nto uma ethole iqiniso kufunakala iqiniso libe khona kunjalo futhi uma kufunakala iqiniso ungangibheki mina ukuthi hayi ngiyamesaba lona vele ngiyesaba ukuthi kuthiwe uyena cha kufunakala iqiniso lihlezi liyiqiniso ngibonga kakhulu mfowethu uNkulunkulu engathi ngakwandisela umsebenzi wakho njenganami ngisebenza ngabantu ngishayekile nje kakhulu ngoba ezinye zezinto bengingasakhona ukuzenza ukuthi ansi phone sengiyesaba ukuthi ilabantu laba abacabanga ukuthi mina nginesandla kufaka Hlophe umuntu ezofika ezohlola sengiyesaba manje sengiyethuka ukuthi kaze usiphetheni isibhamu bakwethu uyayibona leyo nto leyo no angiqinisekisa ukuthi uphephile angicabanga ukuthi ububi sebungaqhamuka from esidini lomndeni ububi bungaqhamuka esidini lomndeni esayidini lababukela ngibona ukuthi ngaze kufike lapho and futhi ngifisa ukupha ithuba elinye lokuthi mhlawumbe uchazele because igcina singexoxanga sesivala uchazela ababukeli ukuthi usebenza kanjani yipi indlela osebenza ngayo uphinde futhi ushiye nenamba yakho awusayishiyeli indaba kaHlophe nomama usuyishiyele ekutheni makuthi khona omunye umuntu onenkinga ngepodcast angabe safonela thina avela fonele wena mhlawumbe ungakwazi ukumsiza ngendlela osebenza ngakhona lelo thuba ngilivula nje ngilivulela wena futhi
akekho umunye umuntu osebenza ngokwesintu noma umthandazi ofikayo la kuthina mase simupha lelo thuba kodwa ngingafisa ukuthi ngigrante le opportunity ekutheni uchazele umbukeli ukuthi yini umsebenzi wakho ubased kuphi and usebenza kanjani mawukuthi mhlawumbe awukho comfortable kusho ukuthi ubased kuphi ungashiya nje inamba yakho uchaze lonke uhlobo lomsebenzi owenzayo ngoba umuntu osebenza ngokwesintu and ngiyakholelwa kakhulu esintweni. Yebo ngiyabonga Nsele mina ngumuntu osebenza ngisangoma kahle hle kukhona inyanga khona ngisangoma nje gelekeqe esithwa sisayo esisebenza ke ngazo zonke izigulo ekhona nangazo zonke inkinga abantu abadibana ngabo kubethelo ngabo ukucupha ngabo kwenzani yonke leyo nto leyo ungayicabanga ukuthi umuntu uyayisiza uyasiza umuntu ofana nami omelaphi wendabuko ngumuntu nje osizayo kodwa la impela ngithi khona ngiyagalanta khona kakhulu ukuthwasisa uqubula nje imoya yomuntu ngiyihlambulule ngigeza ahlale imihle nokugeza izidalwa cha ke lapho ke impela ke lapho ke hayi. So uyakwazi ukuthi umuntu mhlambe mayifuna ukukhipha ilwane ekhaya noma efuna ukubethela umuzi noma ukuqinisa umuzi lokho kwenziwa inyanga noma esangoma kwenziwa nakumina ngingasenza phela inyanga isuka iphethe kodwa ugedla lona isangoma kusuka iphethe konke prophet uthandaza busesangomeni ubunyanga lobo ucabanga busesangomeni ubungoma busesangomeni kusho ukuthi isangoma siyabona sikwazi ukusenza izinto ngokomoya kusho ukuthi njengoba ngisho ngithi nje mina yonke into ongafika nganazo lezo izilwane lezo ngiyakhona ukuyikhipha nakumuntu mayekade efakwe zona ngiyasikhipha futhi. Umuntu mayekudinga ukuthola kanjani utholakala kuphi? Ngihlala eMidlands ezone 11 eMzimhlophe hostel 378E. Inamba yami ngitholakala kuyona 072 88 49525 ngiyatholakala ke na ku WhatsApp ngoba lapha inetwork ibuye ikuhlupha kancane yebo kodwa uWhatsApp uyasebenza ngizothanda ukuxolisela ababukeli abacommentile umbukeli uyecomment ngendlela kezwe ngakhona udaba ngingafisa ukuthi nawe futhi uthole enhlizweni yakho ukubaxolela wonke nje umuntu othe wathinteka ethintwa indlebe yakhe ngoba indlebe ekutsheliwe iphakela umqondo mayisikuphi ukuthi wena usuyazi ukuthi kwenzakalani njoba sishutha le podcast omunye umuntu engaze cabanga ukuthi mhlambe singabangani ngoba uthe wabona ivideo mina ngixoxa nawe mase ya conclude ukuthi ukwazi unabangani noZuma oZuma abasolakala ekutheni benza ukuthi nokuthi ngokuba ubonele oclip encane so ngiyafisa ukuthi ngimxolele umuntu obuke ivideo umuntu onesandla kakhulu kube yimina noma besihleli sixoxa umbukeli ngiyafisa impela ukuthi namagama abo othe wawanothisa uhlezi wazi ukuthi abantu ku social media behlezi bekhuluma and sesaphila emhlabeni wa social media wonke umuntu ucabanga ukuthi unamandla mayibhala I take the full responsibility ekufikeni kaMama and angizukuvimba abantu abazofika and ngizivulile izandla kuthona wonke umuntu ofisa ukufika ku podcast akafike ekufikeni kwakho umsholozi indlela ungaapproach ngakhona ngiyibonga ibe nenhlonipho noma ngimncane kuwe ibe nenhlonipho waphinda futhi way understand the platform yethu abanye sebesibophisile siqiqe inkantolo siyasiyuwa kodwa akuyona ezozivimba leyo ngokwe podcast ngoba inhloso ukusiza nokunderstand amandla engiphiwa uNkulunkulu so nje siyabonga kakhulu ngendlela approach ngakhona futhi nanomuphi umuntu othe kwafika umuntu ezoxoxa udaba wayesefila ukuthi khona udaba lungabeka ngakhona we are very open to say let's sit down so discuss udaba uma ufisa ukuthi sinihlanganise singanihlanganisa udaba lethi it's not only about ama cameras if uthemsholo uzifuna nje sihlale sixoxe ngekama camera bese uhlala sixoxe engekama camera and uma kwenzeka liyaqhubeka udaba siyosihlonipha isinqumo sakho mothe wena mfethu asixoxele udaba engekama camera asike sihlangane noma engekama camera asike sihlangane noma silixoxe ngifully in ekutheni kuze kufike esiphethweni ekutheni iqiniso ligcine liphuma ngalolu daba nje ngiyabonga kakhulu ngiphinde ngibonge futhi nakubabukeli bethu emakhaya nibe nobusuku obuhle siyabonga